twongeye kubaha ikaze. Tugiye kureba bimwe mu byavuye mu nama ya HCR Human Rights Council yabereye i Geneve mu Busuwisi. HCR Human Rights Council ni inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu ifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi. Ihuza ibihugu 47 igasuzuma ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku isi hose, igatanga inyandiko n'ibyemezo bishobora gutuma haba iperereza cyangwa ibikorwa byo kugarura amahoro. Uyu munsi ku wa 10 Nzeri i Geneve habereye inama yigaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyo nama yahuzaga ibihugu byose ku isi n'u Rwanda rwari ruyitumiwemo. Iyi nama yigaga ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe na Ambasaderi Eugene Bakuramutsa, aho Congo yari ihagarariwe n'abadepite bayo benshi barimo n'abambasaderi. Si ibyo gusa kandi na M23 yari ihagarariwe, aho bidasanzwe bizwi ko umutwe w'inyeshyamba watumirwa mu nama nk'iyi. Iyi nama yaranzwe no guterana amagambo menshi, aho Congo ariyo yabanje gufata ijambo ikagaragaza ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ariyo ikomeje ibikorwa birimo guhungabanya amahoro, kwica no guhohotera abaturage ndetse no kwigarurira Goma. Mu nama yihutirwa ya HCR, Minisitiri wa Congo w'Ubushikiranganji n'itangazamakuru yavuze ko hakenewe igitutu ku Rwanda kugira ngo rusubike imbaraga zarwo byihuse. Si ibyo gusa kandi Congo yakomeje ishimangira ko u Rwanda rufite ingabo n'intwaro ziri mu burasirazuba bwa Congo kandi rufashe M23 mu ntambara yo gufata Uvira n'utundi turere. Yakomeje ivuga ko ibi ari byo bituma abaturage bahunga ari benshi, bikaba intandaro y'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Si ibyo gusa, abambasaderi ba Congo bagaragaje raporo zishingiye ku bwicanyi bukabije bw'abasivili harimo n'abagore, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gusambanywa ku ngufu, gukoresha abagore nk'intwaro y'intambara, gushimutwa kw'abaturage harimo no gukoresha abana mu ngabo, kwangiza ibikorwa remezo, gusenya amazu, gusahura, gufata ibitaro no gukuramo abarwayi. Congo yakomeje ishinja M23 ibyaha by'intambara. Congo yavuze ko M23 yakoze ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yavuze ko hari ibimenyetso byinshi byemeza ko habaye ubwicanyi buteguwe, nko kwica abantu babashyize ku murongo mu ntara ya Goma no muri Rucuru. Abambasaderi ba Congo bakomeje basaba akanama ka HCR ko hakorwa iperereza ku bwigenge kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku byaha byakozwe. Yasabye kandi ko u Rwanda rwashyirwaho igitutu mpuzamahanga ndetse rukanafatirwa ibihano mu rwego rwo kubuza gukomeza gushyigikira M23. Abambasaderi ba Congo banavuze ko hakenewe ingabo za Loni, MONUSCO n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo barengere abaturage. Abambasaderi ba Congo basoje bagaragaza ikibazo ko kitari mu burasirazuba bwa Congo gusa, ahubwo gifite ingaruka ku mutekano w'akarere kose. Bavuze ko ibikorwa bya M23 bishobora guteza umutekano muke no mu bihugu by'abaturanyi. U Rwanda narwo rwaje guhabwa umwanya ngo rwisobanure ku byo rwaregaga na Congo, nuko ambasaderi atangira avuga ko u Rwanda rudashyigikiye umutwe wa M23 ndetse ko rutigeze rwohereza ingabo cyangwa intwaro muri RDC. Ambasaderi yakomeje ashimangira ko ibyo Congo ivuga ari propaganda ya politiki igamije guhisha intege nke za FARDC, ingabo za Congo. Ambasaderi yakomeje asobanura ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo giterwa ahanini n'ingero mbi z'imiyoborere ya Congo, umutekano wo mu miyoborere rusange, kudashobora guhashya imitwe yitwaje intwari imaze imyaka myinshi ibasiye abaturage. Kandi u Rwanda rwibukije cyane ko hari FDLR, umutwe w'iterabwoba ubarizwamo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ukaba ukorera mu burasirazuba bwa Congo ku mugaragaro. Rwashimangiye ko FDLR ari ikibazo gikomeye ku karere kose kandi ko kuba igikomeje kubaho muri Congo ari bwo buterabwoba bukomeye. Ambasaderi yakomeje avuga ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruhohoterwa n'imitwe ikorera muri Congo irimo FDLR, RNC, Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro.
Ambasaderi yashimangiye ko rugomba kwirwanaho igihe cyose ruterwa kandi ko rugomba kurinda abaturage barwo. Ambasaderi yakomeje asaba ko Kongo yakemura ibibazo byayo imbere mu gihugu aho kubishinja abaturanyi. Ambasaderi kandi yakomeje avuga ko intambara zose zo mu burasirazuba zishingiye ku bukungu bujyanye n'umutungo kamere, ubugambanyi bwa politike, kutumvikana hagati ya leta ya Kinshasa n'amoko yo mu burasirazuba. Ambasaderi yakomeje avuga ko u Rwanda rwavuze ko rukomeje gushyigikira inzira za diplomasi zirimo Rwanda process, aho harimo umuhuza wa Angola, Nairobi process umuhuza ari EAC. Rwahamije ko igisubizo atari intambara ahubwo ari ibiganiro bigamije guhosha ibibazo by'amoko no gushakira abaturage bose amahoro arambye. Ambasaderi yasoje avuga ko u Rwanda rwashimangiye ko rwubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihugu imbere kandi ko rugamije kubaka igihugu gifite ituze n'iterambere. Ambasaderi yavuze ko u Rwanda rwiyemeje gukorana n'inzego za ONU mu rwego rwo kurinda amahoro mu karere. Mu nyemere rero turebe ku byo akanama ka HCR kavuze nyuma yo kumva impande zombi. HCR yerekanye impungenge ku bihano bikomeye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bahura nabyo: ubwicanyi bw'abasivile, gusambanywa ku ngufu, gushimutwa, gusahurwa kw'ibyabo no kwimurwa ku gahato. HCR yavuze ko abaturage aribo babangamirwa cyane kurusha abandi mu ntambara iri hagati ya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bafatanyabikorwa. Akanama kasabye ko hakorwa iperereza ryigenga mpuzamahanga kugira ngo hamenyekane ibyaha byakozwe n'impande zombi, M23, FARDC na FDLR n'abandi. Ababigizemo uruhare bose bashyirwa imbere y'ubutabera mpuzamahanga. HCR yasabye u Rwanda na Kongo guhagarika amagambo y'urwango no gushinjanya ibidafite gihamya, kwirinda ibikorwa byose bishobora gukomeza urugomo. Yasabye ko hashyirwa imbere ibiganiro bya diplomasi, Rwanda process na Nairobi process nk'umuti urambye. HCR yemeye ko mu burasirazuba bwa Kongo hari imitwe irenga 120 ikomeje gukora ibikorwa by'urugomo. Yagaragaje ko FDLR ari ikibazo gikomeye ariko kandi n'ibikorwa bya M23 bigaragaramo ibyaha bikomeye ku baturage. Yasabye ko imitwe yose yitwaje intwaro ishyirwaho igitutu mpuzamahanga. HCR yavuze ko ibyaha bikomeje gukorwa mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC cyangwa izindi nzira z'ubutabera. Yasabye ko habaho gukurikiranwa ku rwego rw'igihugu DRC ndetse n'urwego mpuzamahanga. HCR ndetse yibukije leta zombi inshingano zazo, aho Kongo yasabwe kurengera abaturage bayo no guhashya imitwe yitwaje intwaro iri mu gihugu. U Rwanda rwasabwe kurinda ibikorwa byose byatuma rwivanga mu ntambara ziri ku butaka bwa Kongo. Impande zombi zashishikarijwe kubahana nk'ibihugu byigenga no gukorera mu mucyo. Nuko inama ya HCR yarangiye, abayirimo bose batanze ibitekerezo. Imwe mu myanzuro yafatiwemo ni uko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kidashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo gisaba ubwumvikane, ubutabera, gushyira imbere inyungu z'abaturage kurusha inyungu za politike. Murakoze.